अदुजु ngसाइगी पोटो का चमाने हाइदी मागी ब्रेन द इंसल्ट तौगिबो पोटो अदु ओइदुने अदु कमाइना इम्प्रिट तौरेगे हाइबदुना ममा पांगाइना हाइदी मागी पींगतदि अंगांग हाइबजी ngसाइ चामिननबा थमिनबा सिगी पोस्ट सिदगी ओइरकपो ओइदुनिबा द मिडियंग पॉडकास्ट पु मिडियंग ताबिदु ख्वाई पुमना मुपु तरामना उक्सबग लोना इकाई खुना बुचरी इयाम्बा ngasiगी टॉपिक असिदी अखोइगी हौजिक मतंगी समाज असिदा हौरकलिबा अंगांग मचाजिंगी मागी बिहेवियर कैरेक्टर अफाबा फत्तबा मयाम अम लेरिबसिगी मतंगसि माकी ओइरकपा याबसि फत्तबा बु ओइरकपा ओइरगसु अफाबा ओइरकपा ओइरगसु मासिगी रेस्पोंसिबिलिटी सि मागी पेरेंटिंग अदिगी मागी एनवायरनमेंट मागी अदुगा अंगांग मसामक हिमसेल्फ मखोई अहुम सिगी रोल गी ओइबा मतंग सिदा यामबगी वाखलोन खितंग थंबियो याम फजबा याम इंटरेस्टिंग ओइबा क्वेश्चन नि ओके अदुना अखोइगी अंगांग सिंगदा तारिबा ममीजे हादि अंगांग सिंगजे ngसाइगी मयामना पॉजिटिव ओइबा एटीट्यूड लैबा अदैगी हौना लोनचत याम खंगबा अदैगी एवरीथिंग अंगांग सिना उलैबा मवोंग मतौ मोइदगी रिफ्लेक्ट तौरैबा पोट हाइबजी मोइना तोइना तोइना उरुबा मिट तारिबा नाकोंग हाइदी मोइना मोइना हाइदी तोइना तोइना उरिबा तारिबा सुमा मयामजना मोइगी सबकॉन्शियस माइंड से संग्रा कांदा मोइगी होल अदुमक ngसाइगी चंगिबदुमक मोइगी मसाजु ओइरेबा अदुगी रिफ्लेक्ट तो मोइदगी लाएबा अदि मोइदा ममा पेरेंटिंग दा हाइतारे पेरेंटिंग जी कमाइना तौरिगे नत्रगा सोसाइटी जिना करम्बा मोंगदा लैरिबगे हाइबदो हाइदि माना तोइना उरिबा तोइना तारिबा मयामदुना सुम सुम मागी ब्रेन दो ग्रो तौग्रा कांदा अदुमक चप मानाना मागी बिहेवियर एटीट्यूड अदगी मागी ओइरिबा खुदिमक से रिफ्लेक्ट तौरेबा समना हाइबदा ngसाइगी थक्सी कासी याम याउदबा अंगांग अमा हाइराजी अदगी हौना लोनचत याम खंगदबा अंगांग को मिंगोंदा करी हाइनी खंगदबा अहंदा करी हाइनी खंगदबा ममानबदा गसी के हाइनी याम डर्टी ओइबा वाट काजी मोइ पुन कांदा अदुमाइना याम सिनबा मपान थोला कांदा अदुमाइ तौबा अंगांग जी थिजलु मतमदा मोइगी पेरेंटिंग जे कमाइन तौरोंगे हाइ मतमदा मोइगी इमुंग मनुंग जे हाइदि अमगा अमगा फैमिली मेंबर सिंग जी ngथाइ ngangnaba saknabada ngथाइ यामना डर्टी ओइबा वाट सिनबा अदगी अमना यामना कोइगी नापन तौनबा अदगी हुन्नबगुम्बा अदगी यामना थक्सी कासी याउदबा अदुम्बगी वाहै वाता यामना सिजन्नबा इमुंग हाइतारे अदगी अंगांग जिदा हेक असोइबा मे हेक ngangbiraju अदगी ताकपिरaju यामना वाट जे फजदबा ngata मोइदा अंगांग सिदा तोइना उगिबा तागिबदो अदुना मरम कांदा अंगांग सिना चौरा कांदाजु अदुमक चप चाना ओइरेबा ngसाइगी मपान थोला कांदा करी हाइनी अदगी मिंगोंदा थगलोन कमाइना उतकनी हाइबा पोतु खंगदबदो ngहाइ इमुंग दुदा चटनरिबो लोन चट मोंग मतौदु चप चाना मागी बिहेवियर दा माइ एटीट्यूड ता ममी जे सुमाइना ताय माने याम सुंबा वाफम नि यामन थंबिरिसि साइ फैमिली की बैकग्राउंड हाइबसिना आइदि याम चाव इंपैक्ट अमखक अंगांगी कनोसिदा बिहेवियर मागी कनोसिदा माइंड सिदा ताइ हाइदि ममा पाजना फनाम फाबो ओइतारगसु मागी फैमिली अतोप लैरिबा मेंबर जिंगसिना माइ मनी ओइबे अदगी मागी मखुरा ओइबे लैरिबा अतोप जिंगसिना साइ फजदबा वाहि वता याम सिजिनबा तौबो ओइतारगदि अंगांग हाइबसि साइगी याम तरुबा मानी मिंजेंगुमने मोइदा हेक तारुबा ममी दुनि अकोइना मिंजेंदा उरकांदा अकोइना तारिबा ममी दु मिंजेंदगी ममांगदा लैबदु ngaतनेबा उदुजे अकोइना मिंजेंदा ताकान अकोइना उदुजे अदुदि अंगांगी ब्रेन जे अदुगा चप माने हातारि मिंजेंजिगा होय अदुबो अखोइगी पेरेंटिंग की मतंगसि यामना फरे हाना लौबा तारगसु अखोइगी मागी एनवायरनमेंट मागी थंगनबदा लैरिबा मयाम मागी सराउंडिंग द लैरिबा पोसिना साइगी युम थंगनबा पोसिना साइ ngaतन खनबदा लाउनदना लैबा मो ओइतारगदि अंगांग सिदा सुं साइगी अंगांग सिं साइ फत्तबा पोट लैसिं साइगी ता चुसनबदा अदुकि मतिक याम थुबा पोट ओय साइ मान ngaतन ता लैतारगदि मागी इमुंगदि याम फन लै अदुबु साइगी मागी थंगनबा युमसिं मागी सराउंडिंग ददि साइगी फजदबा वाहि वता याम सिजिनबा सिगी पोटसि लाकांदा अंगांग सिदा फत्तबा ममी ताबा याबगी चांस अदुकि मतिक वांगी अदु मसि कमाइना गाइड तौबीरगदि ममा पेरेंटिंग दा अमु हंजलागा कमाइना मसि अखोइना सिल तौगदगे हाबिसि अंगांग सिंची अफबम ओइनबा
ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ Number 1 ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ parenting ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯂꯣꯏꯅꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯑꯩ ꯁꯨꯝ ꯈꯟꯕꯗ 80% 90% ꯁꯤ ꯈꯪꯉꯝꯗꯧ ꯃꯥꯟꯗꯦꯕ ꯁꯤ ꯈꯪꯗꯕꯁꯤꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ इमुंग लोइनमक सिगी नॉलेज से लेरगदी सिगी प्रॉब्लम जे अमुक थोइदोइनेबा अदुना अवेयरनेस निमा याम तोइना तौबा अदगी ngसाइगी इमुंग सिदा कमाइना सिगी पेरेंटिंग हाइबगी कनोजी कहनी अवेयरनेस से कमाइना लेहनगदोइनो हाइबा मा नंबर 1 इमुंग दुदा ngसाइगी लीड तौबा याबा मी मदि सोइदबगी लेरंगनीदना हाइदी अदुमबुदना कमाइना हाइदी मयाम दु पुलप whole मागी family दो कमाइना ज्ञान तामिननी हाइबा पोतुनेबा समनादा आइगी आंगांग दो आइना फना ताकपीरजु तंबीरजु आइगी इमुंग द फना एमनामना पॉजिटिव ओइबा एटीट्यूड याम वांगवा पोत मयाम अमा ngसाइगी आंगांग दुगो लोइनरजु पुंग कुमरी आंगांग दुदि आइगा दुम लोइना दौनते अखोइ family इमुंग द दुम लेदौ नतेबा माने माजी मपान थोलकनी लाइकाइ तिनरकनी ममानबा तिनरकनी आइ जितना मंगोंदा उबा ताबा मयाम खक लाकदोइनेबा अदुना सोसाइटी यामना डर्टी ओइबा एरिया दगी आंगांग सिदा ममी तारकपा याबगी चांसेस यामना वांगना लैबा अदुना अवेयरनेस सिमा यामना तोइना पीबा अदगी हाइदी अखोइगी सिगी प्रोग्राम जे यामना तोइना लाइकाइ दा याम सिनबीबा हाइतारे सिगी मिनसिना खितंगदी सॉल्व तौगद्राना खल्ले अदुगा ngसाइगी हाइदी कमाइना आंगांग जिंगजिदा अखोइना खरादी डीप ओइना दि ताकपी तारे हे सुमाइन तौबा तांजा कंडीशन जिदा सी तौदौनी सुमाइना खलोइदौनी खोलोइदौनी हाइबा पोसिमदी खरा ताकपी तारे अदुगा प्लस मरु ओइदी पेरेंटिंग हाइबा याम पॉजिटिव ओइबा वे जिदा अखोइ अवेयरनेस पीबा जे सिमदी याम मथौ ताइना खल्ले याम नुआइजे यामबा मथंग जिदा अखोइ आंगांग सिंदजु अखोइगी यामना खतना गनबा हाइदी मिओदा याम का तौगनबा ममा पानदि याम फजना अदुम योकनबदि होनजे अदुम फजबा गाइडलाइन फजना पीदना पेरेंटिंग याम फजनदि होनजे अदुबो सी मरकसिदा कमाइन तौरगा आंगांग सिगी मरक्तजु यामना खतना गनबा मिओंदे का याम तौगनबा आंगांग सिंग याम लै हाइदी मसाना मसी फत्तना पोलकपगी ओइरिब्रा मसी मा इनबोर्न ओइन यावरइब्रा मसी यमतांग कमाइन नो आंगांग सिंगदा तारिबा ममीजे मागी इनबोर्न क्वालिटी अम्बु नत्तेबा समनाइबा आंगांग जे मा अखोइगी मैतै लोन ngang मरक्ता लैरगदी मैतै लोन नु ngangi हिंदी ngang मरक्ता लैरगदी हिंदी ngangi इंग्लिश ngang मरक्ता लैरगदी इंग्लिश दु ngang ngसाइगी समना हाइबदा ngसाइगी इमुंग मनुंग जुदा थबक तौबा ngata गवर्नमेंट गी जॉब तौबा ngata ngसाइ ए डॉक्टर गी फैमिली अमा ओयेन खलाजियो आंगांग दुना साना कतुज केनो डॉक्टर ओइबि साना कने अदगी ngसाइगी आंगांग दुना ngसाइ ज्वा सानाबिगा साना खलादी इमुंग दुदा ngसाइगी ममोंदा खरा मथोंग चादबा ज्वा सानाबा अदगी ngaudana chattana tauba खरा मी दुम यावरंगनेबा खंब्रा अदे पार्टी तोपीगा साना खलादी को अदगी इमुंग दुदा ngसाइगी फार्म गा तौजबा ममा पा गैदु ngसाइ हावा गाड़ी लोइबा हाजी अदगी सुमबगी पैसेंजर ऑटो लोइबा का हाजी सुमबगी मयामजिना गी मचांग गैजिदना मु गाड़ी थौबी अदगी हवा तोंबी काय सुमाइना साना रकनेबा अदो मोय इनबोर्न क्वालिटी अम्बु नतेबा ngai khana ganba jaiganba haji angang jingjida mama mapa adagi magi parents kaina kamaina torangani ngai haidi mama mapa jingnina ko hadi angang du ngai mama nabaga loinaba sanamina school kaba matamda hadi yum thangnaba angang machanga khanare atopa moigi lekai dugi angang khanareba si khana kanjida mama mapa jina wayan doini e ibungo tawgono khot kanu sumain tawradi noni khana ganu matung da mu khana ganu ko khana ba yade ko dada ga mana ba yade nanaw do phubi ba yade khote kai adugi balance oina adugi kanu do conclusion do maina taraga moini ji gyan tabi na ba adu haiba nattaba angang du da mu hai doji mathang funaradi makong do chapchallaga kinna thinjalu aduga amai to hairine si pose akoina mapan thongda khangdabai wani udabai wani ba angang du ngasai hayam doini khana no phate khote na hayam doini ma pa du nungdang tumam da hai doini as ngasai mai khana bdo nangonda ga kolak tana ga toido mathang dadi chapsallaga mamai de thinjalu kaina amai sum kana imprint to ngasai mai brain do man sum growth to hon doini adugi pot ke haine biduna mai sam process mai sum chang gradi mangonda o sidi funaba mina angonda kitam tawradi aina phu dongni ko haiwa pot ki challenge ki revenge lobagi ngasai action oina mongonda revenge tawbagi mongonda haina binga habit angkhang mongonda yaw ne aduna
angang nu chaura kanda even imung manunggi member sing da ju mai adugi habit to attitude to ulakane ngai mayam bada oigera adagi even mama mapa da oigera adugi haine bidu sum mongonda haine bidu sum yawan gi bidu adagi mamanawa mi usitaba pot lairadi ngai lona kin thinjalu ka haibo mako tamna sum chingba example di myam legre sumaina खनब चैगन हाइगा जो इनबोर्न क्वालिटी नते बसी पेरेंटिंग दगी सोरप एनवायरनमेंट ने सोरप ngaतने बसी ओके यामना थंबिरेजे हजि मागी आंगांग सि यामना हाइदि ममा मपाना दिलुना तवी पेरेंटिंग हाइदि मागी योनि फजन तौबी अदुबु तौरिबा मोदु नियम सुमक्तबा हाइबदि आंगांग अमगा मी अतोपा अदुम याउदुनि ममा मपाजिना मंगोंदा याम तकपी तंबिरगा जो मागी मने खंगदे अदै काका खंगदे अदैगी युम थंगनबने खंगदे अदोमदा मंगोंदा नेगेटिवली कनो तौबा हाइदि insult tausan ba pot ama dum mai brain du da chang ba pot ama dum leiram ga doi ne ba adigi poto hadi inborn quality di ambung natte ba hadi positive oina reflect tawra ga ju ma ji positive oina ma ngai insult tawram doi ne ba sigi makha pon na moi dum oirak pane moi gi attitude behavior je adagi yamba khoi angang sing da ju khoi gi mauk chel yam pik pa angang yam pik pa angang natraga ju khara saura ba gyan tar angang da buk khoi gi mabuk chel yam pikpa haidi mingon da pijaning da ba mingon da ai gi ba pot ma mingon da lan thong da ba angang myam ma su theng nei makhoi si khoi gi parenting da wom tam da mama pa jing sina yam selfishness oi bagi matau si karam haina oi halak pano hai bi gi matang da yam bagi karimot debi adu ju ngasai gi pot tu ga samane haidi magi brain da insult tau gi ba poto adu oi dun adu kamaina imprint tawri ge haibduna mama pa ngaina hadi magi pinga tadi angang haibaji ngai chamin na ba thamin na ba sigi post sidagi oirak po oiduni ba ngai gi mangonda pasa yauraju mama na baga chamin naunu mama na bidu hana chathoga nangi do kona chawu hairaju adagi ngai gi namana bana nonga pasa hanga ju yaudi hek haijalu kaina haiba pot adagi mayam chamin na bada nang hana nabuk thanabo chatho hu ne kaina do managa sum tausan bando sumaina aduna maram kan mani pijaning da pithak ning da potu phorok pane adagi mina pot wai ge hairadi leite hayu ko kaina haibugumba adagi ngasai gi mayam gi oiba social service ama lakpa matam da ju na thaina ba mi kano da angang da haidune bas yaw nei kai kana ba si thaweng warem kai kana no au so pudi nang gi tau kano tau lei ka ha example ni de myam lei ne ko sumaina sum angang du sum mai brain no sumaina sum growth to holak pai tare aduni na mabuk chen je pi eba aduni na hayeng chora kan da mama mapa pijaning da bo yaw le yes kama si sai lai su diam haira lai su haira ju magi brain do mana grow to rok pada magi subconscious mind na sangi pot hai ba ji di social media hai ba yaw dre hadi amaga hadi chamin na ba thakmin na ba chokhat min na ba adagi nusi na ba hai ba poto ambu lai tre ba adagi ngasai gi laikai du da kitang han gei kitang hadi kitang sauna ba khona ba leiraga ju angang ji da hai moi da changmun hek hai bu gumba adi moi macha ngai ga tinong noi hek hai bu gumba adumaina adi maga chaminaradi magi sakan du tongmi nong noi school chatpada nong tongalu no he kaina haiduni ba sumba na myam chingba myam monda angang da sum haibi duni adu heng chara kan dadi mama mapa pijaninga roi adagi mayam bada share tongninga roi sikana no uhen bano parenting jina uhen bani magi imung dugi environment jina uhen ba ngata ne si pose adagi sumaina ha example sumaina pire asi all si loinbak tasal laga sumaina pire je hadi akoi gi keno jina angang gi brain je na project ne haina lora je ba adu duga moina hadi project adu na kapthura ka da film je sigi film ji gi script writer adagi producer director mayam ji ngai parents ne ba mama mapa adagi parents ne ba parents na script to kamaina tawrige kamaina direction pirige kamaina produce tawrige haiba dugi matung ina projector duna kapthura film ne akoina shin screen da uri je autadi angang ji mara law angang ji di pra akoi gi kano ni yamna clear oina lakpani mana kano na mana polak po matam na de pra empty brain ne ba si brain da hapchaning ba hakotuni adu hapai ba potugi matungina ma masa ju oira kadoi ne ba autadi script kamaina irige kamaina produce to biri bage kamaina direction bibiri bage hairak potugi matungina angang gi brain jina
कापथोरक्कदोने फिल्डो अददी ngai producer ओरेबा script इरिबा पोसे याम चेक्सनबम थोएबा छि सुमाइना तमजगे मखा तारकपदा मरोइबा आंगांसिंगदा हेना खोइगी चाउखटपा याबा आंगांसिंगे कैरेक्टर बिहेवियर चाउखटपा याबा टिप्स अमसिंग तौगदबा थौरमसिंग हाइतारे थौंगसिंग मयाम पुदुना लाक्सगे मसिगी दमतदि याम थगजे थैंक यू